Gdje si? 10 ljudi, 10. epizoda. Jesi 10, vajde, jeste. Jeste, 10 je ovome pored tebe. Ne, skačiš ti levo od mene, evo. Aj skupljaj, ovu mapu znam, skupljaj i beži iza mene, viš ovo. Beži. Nema, brš, džubri jedno. Mrš. Gdje si bre? Evo me. Beži na ka to strajni, brate. Piči. Piči gore. Piči tamo. A ovo laguješ. Maš ti kovčeg, Miki. Kakve stvari, ljudi moji, ovo nije normalno. Miki, imam stvari za tebe, drži. Gdje si, ti? Evo ti uzmi stvari, evo ti ovdje. Eno još jedan kovčeg, ček. Ovo mi treba i ovo treba. Treba ti oba, vidio sam. Ovo je malo zabavnije epizode, pošto idemo zajedno, ne kao prošli put. Ovdje nema ništa. Ovamo ima, dođe vam. Ovdje mi su učinio ovdje kovčeg. Evo, ovdje sam bio. Ovdje sam se jurio s likovima 10 minuta. Ovamo ima kovčeg, dođi vam. Me pratiš? Ajde. Ovamo znam da imaju 2 kovčega, 3, ne znam koliko tačno. Znam da ima, samo da je stavljen. Ovdje je bio jedan, nema ga, ne znam zašto. Ili druga strana, jebeška. Suprotna strana onda. U suštini ovdje negdje je bio. Da, evo ga. U suštini. Treba mač? Treba. Drži. Ma ne! Možda ti bude trebalo. Znam da ti treba, čekaj, ovdje imaš jedan, šta ovdje imam? To mi treba. Ma što se zajelo? Drži. Jako sigurno. Ovdje ima jedan kovčeg. Sad imam za obojicu za jelo. Puno si imao. Drži, alo, ovo ti treba. Malo jedno tebi. Treba će ti ovaj napitak. Jedan. Ima sve. I pojedi jednu zlatnu jabuku. A to neću sada pojedi. Pojedi sad. Da te drži. Šta ti treba još? Patike. Imaš drveni mač. A? No, imaš metalni mač. Imam samo sebe. Slučajno sam bio prekinuo epizodu pa sam opet upalio snimam, tako ću spojiti da bude. Vidim kovčeg. Ne možete isto stvori. Majku ti jeb. Gdje si Doki? Brm. Odi vam. Ufa, laguje. Laguje. Što ovdje ima, ovdje nema ništa. Ajmo odavde. Crko još neko je. Gdje si? Čekaj. Ajde. Gledam kovčega da li imaš. Što se ti imaš? Bra, laguje. Zašto laguješ, prokleti bio. Serveru. Da, te lagaj, evo ti. Imam nešto za tebe. Gdje si? Evo mi. Jesu tebe. To! Vidi meni. Kompas mi ne znači ništa, bolje TNT.
Imam jedan dijamantski, jedan dijamant. Koji imaš još? Jo, Što je bilo? jebat ću ti Pazi leđa. Joj, jer me juri. Juri, Joj, pička. juri mi ja njega. Aj, gdje, čekaj Miki, stani. Gdje, što puče to? Ovaj je eksplozivi. Juri ga, ne daj. Ne mogu da ga jurim. Ne mogu da ga jurim. Jebem ti mater, sebi sam bacio, jemus. A više sam sebi. Daj mene ojadi, skroz. Da li je ovo normalno, Juri Ja ga. ću da ti dam da jedeš, jebat ću ti mamu. Ješće Miki. Znao sam. Čekaj, ne smije da pokupi ovo. Joj! Pa... Sine. Miki! Miki! Us. Pa daj brate kako? Čekaj. Ne daj mu. Joj bre. Kako me nervira. Mora da ga ubijem. Mora da te ubijem bre. Šta imaš? Imaš patike? To. Miki. Bez leđa. Ja. Joj pa ti nemaš ništa. Pa ti si gotov. Mam da jedem brate. Jebote TNT ako ga postavim. Ima brate 3 dijamanata. Dijamantska. Čekaj, baš da vidim koliko imam. 1, 2, 3, 4, 5 dijamantska. 6. Odakle brate mamu vam jebe u pičku. Jebote. A mrš. Beži daki ovo ima dosta. A znam da ima dosta. Džabe. Čitera. Džabe brate, nijedno nije povedeš. Čiter, evo ga. Crko da Bog da. Ja ću crkam. Evo mašio me da Bog da, bar jednom. Nećeš da me omašiš pa da te jebeš. Laki, pojedi brže na dvoboj. Kakav bre dvoboj, nemam šta ni da jedem. Jedno koji da pita brzine me ne spasi. Laki mislim da si zajebo 2 kopera. 3 kopera. Kakva 3 bre 4, 5 sam vidio. A gdje bežiš ti, ne razumem? Pa beži odatle bre. Pa nema nikog. Pa bol me dupe. 3 srca imam. Da me pljune neko. Pa mogo si da imaš možda haru jevo. Našto mi imam kovčeg, motali. Imaš 5 si za tebe, 7. Ma to sam si... Imam našao 1 koper. Ajde se sad lepo vrati sad nazad. Čuti Miki. Nema nikoga Laki. Vrati se nazad. Ček. Neko je pored mene bio. Čuo, vidio sam. Ja sam. Beži od mene. Ne radi mi kompas. Jebote. Napitak, daj mi. Neće skenira. Znači da nema od mene njih 40. Ajde Laki, vrati se nazad. Čekaj Miki, majke ti. Evo ti imaš ovdje, baš ispred tebe, imaš kofer. A taj sam otvorio. Nisam. Jelo, to mi treba. Jel? To mi treba. Gdje neće? Daj hrane. Jesi dole, gdje si?
Gdje sam dole tražim kovčege? Aha, tu si. Ako crknem, nisam ja kriv. Mm, Pa šta će mi više tih otrovnih na... To! Ne, čujem nekog. Nema. Hrana, mačko. I kaj spusti dole vidi da li ima nešto. evo sad ću. Idem u pizdu mater. Bravo, te lava, ugasi se da u pizdu mater. Ima. Gdje ima? Gasi se u kurac. Bravo od toga. Stani ga. Tu. A sve je na pici. Evo je hrana. Onak 1, 2, 3, 4, 5 kapičaka. 3 Idemo dole. dijamanta. Idemo dole da je što je. Dole skroz. Bude mi upao u lavu. Ja ću... Ima ovaki još. Od tebe desno. Desno idiot. Ha, vidim ga. Imaš 2. Ma ne tamo. Idi nazad. To! Hrana. Idi Čekaj, nazad. hrana. Beži. Idi nazad gdje su one, gdje je drveće ono. Drvo prerađeno ovdje. Svaki drvo prerađeno, znaš da je. Ne bacaj opet da pokupiš to sve. Neću, ne skiraj se. Stani, drvo prerađeno, znači gdje je drvo prerađeno tamo ideš. Gore ideš. Ideš gore laki. Rekao ti gdje je drvo prerađeno. A gdje? A vidi koliko je ispod tebe. Jedan. Jedan kočak. Ti mi trebaš. Jo, hrana! Ti mi trebaš. 4. dijamant. Ajde. 2 metala. Ovo mi treba, sve na pici. Je to radna tabla? O, Ne. pecnica. Jebeš. O, zašto laguješ? Aj traži radnu tablu. Jo, laguje. Idem spav. Koliko baguje? Što baguješ toliko? Kad je ovo? Gle. To je ništa. Nije ovdje. Imaš još jedan kovčeg i dupli. Stani. Stani. Tu iza. Znači gore. Imaš 10. Ovo je već korisno. Što si dobio? Sve sem radne table. Jebik. I kako sad izađem napolje, bog sam mislim. Ide putem, brate. Zašto laguješ, prokleti serveru? Nema šanse da te neko naći. Gdje će me naći? Neko je od mene 62 metara. Dobro, ja pojedem jednu zlatnu jabuku. Napitak brzine. Zveknem ja još jedan. Koliko imam sad 2 minuta. Pa je kovčeg. Šta mi ne treba?
Čemu mi se radna tabla, vrati. Lava beži. Mišljeno ono ovdje napolje. Ono kurcu. Čekaj, trebaš da bežač. Sine. Odmah. Laki imaš jedan kočak, Laki. Ne treba mi. Mrš. Beži napolje, beži napolje. Mislim da je to gore negdje. Neko od mene 59 metara ovo. Lepo misliš. Od negdje sam sišao, brate. Znači negdje mora da se popnem. Jeste, da ja. Nebo, ovo kod izađeš vati iz škole poslije 6 sati. Što nemam voza, brate, neki čamac da se izvučem sam, nego ovuda, mučim se ko. 139 metara, ovo je daleko jako. 143, 140. 154, 155. 152. 150. 148. 6. 126, daleko je on. Da bežim gore. Brzo vidim da li ću uspijem. Ajde. Ako imaš gore, imaš baš tu na drugu treću. Džabe, ovaj napitak brzine, ne mogu se sloniti, ne mogu se... Reci da je rad... nema. 87... Dajte radna tabla, bre. Ajde. Ajde si dazi dobro. Joj. Ne tako. Ne tako. Znači čim siđeš sada odmah, sad čim siđeš imaš drugi počet. Što pravo na njega je. Budala, brad. Šta? Za malo staviš baš. Tako. Gdje je budalova? 70 metara. 80. 77, 74. 78, ovaj beži od mene ko da me video. Pa da sam te... 76. 67. Ti si ovdje negdje, a? 61. Reci mi da si unutra. 43. Aha, vidim te. Reci da je tim. Nemam ja ništa protiv tima, brate. Mada smo ja ekstremno jaki, ali ne mogu ništa protiv tima. Prodaj se, bravo. Kako da siđe. Eno su. Dobro. Ja vas vidim, brate. Ima jedan dijamantski, nema što ima još. Isto ko ti. Isti je koji ti, 4 jabuke. Zlatne jabuke, vidim mislim da treba... U majku ti jebem! Nemo tebe ni go kurac, brale. Ovo ima po 6 jabuka. Gdje si? 70 metara. Jedan ti je gore. Gdje je gore? Gdje si ti bio malo. Znam, vidim ga. Vidim i ovaj kompas. Bešte u pičku materinu od mene. Dokle ti dijamantsko? Jedno više gubiješ. Te sve dijamantsko ima evo te. I gornji i donji imaju dijamantsko. Koji sam ja pro. Laki pozad,
Idi na njega, odmah. Znači odmah na njega. Jer on ubio ovog? To Jest. mi reci. Bacimo ono za... Eto i tebi. Na i tebi. Počeš crći govedo mrtvo. Ajde, Laki. Kako me ubio pre? Cheater! Pa ovo cheater! Ne veze, drugi su. Bravo. GG. Ništa ljudi, ovo je deathmatch odigrano super. To je ti bilo za ovu ljubitarnu 10. epizodu. Zdravo. Ajde, Laki, opet.